It's Venrap, Rea'Nay, Vana Zero Afara, na hela out ya Chiramba. Hey, kanji waidela ngawo 8. Mara comment hiyo. Asizone ezo. Okay, ufi asizone. Vote Asizone. nothing weba wona pwe. Keyo commenti indro keyo asizone. Okay, cool. Ni redeem sini hapo. Karen red ndini nentongan red ntongan ko to Ngela ko wana oyo. One tiene ngere uko to do atobana Queen Poppo wa videos of the wood so ndiko nitendera mangire utonga echo yanda msitu ngotanga nedziwa wote yanda ndisiyo ufana na hela imwe ni abona dzi politiki adzikonifanira ne ari kwano rinofanira mizo na McJane kuva gungulero mara politiki asizvano tiene tendani ambana Queen Poppo ko Queen Poppo urimini Ndione. va busy hapa naonika dzi comment sifu uri kombela uhaliwa otori tiene kombela uhaliwa hala back so zvinondenda ndichikotodo diva zori Queen Poppo uko upusha mini una thamwe luimbo lune or project ine yava hone out or something chine ubusy uko shumana nacho chine like ubusy uko chipromota zvozvino. Okay, so zvino ndi busy na album yanga yonopfi Munangiwa ine yakodobva zvino nga June. Okay, exclusive cause oshumana vonyikeyo album yawe ndina MSK na Adol. Okay. Na Racha dovaho. Tiene ngosiami. Kaisa pandana list na Racha nani. Vamwe ndingasitobamba zvino. Ndichendoendera confirmation. Mlandu uitiani uko bala mini. Ngore album iko dobva zvino nga. Ndikoshaba uri minini ati. Ndingadhiamba uri okay na mizo. Ndarina na muntu kana wa Mutsonga mini kwabona naona mbona vathu ndono vasenda dzi demo bari ari che busy so zvino ndotoendera confirmation uri ndidive zvori ya vakuimba kana vakuimba zviamba zvori album ine yakobva nga June aitu va ready album yonova ready so ondera confirmation yori vatende uri nyimbo dzeva album ikadhishumiwa aingastori ifinal ndoifara nga chanda ki okay ikadhishumiwa ati zvino richeka meivo yadzipera nga June zviamba zvori cash flow ya dikonodo ana spot chawe ka album wafo zomber cash flow angakona jena atavanya uise verse nga luvilo komtoda wamba ngoti cash flow ndikandi komtoda Hey, Rawe ka Venrap ne umtodade komtodo imbanaye okay ari dombanaye cash ndikomsendera WhatsApp zvi ndari Queen Poppo rikoni toda ndikale ngere ndikombori for collab akadembori omufaka luimbo zwetsana ndomufaka phalaphala ka Venrap ukutamba luimbo ndasho zvori una voice yavhuḓi nga maanḓa ine ya ṱangana na yangayo it's going to be bomb. Okay, so the way ne akhomba ngayo zikuito ndive na mbudziso eno divanye vathu va ka Venrap okay none arito yake mbudziso ndone imwe mbudziso ka status chenda ndo posta chinepe chinoni chorire na guest ya Queen Poppo so mbuso hii iko yobvangani ngeye somehow iri top 5 yawe ya Venrap of all time ndibonyi ndiona ngari important ke mbuso ende kudzibudzisa zvino top 5 yawe ya all time ya vatu va Venrap of all time ndibonyi ari number jeneka na chimwe chiwerisia bad okay una Adol futhi una Prefix una MSK nende zori kubepanga Racha guys the band come on una Racha
na Davi. Like nditotobatidzi na apo petro amba top 5 ya vhathu vha Venrap vhane utsini Of navo all kana time. amba top 5 ya vhathu vha Venrap vhane upfe sorry yeah hava vhathu kha Venrap. Okay, ukhambo vhathu vhane nda vhona uri vha the best kana vhane yeah From ubva tshe Venrap ya to pfi i hone. u vhuya u swikela zwino vhathu vha Venrap vhane a pfa uri ya ndi vhone vhane vha kha top 5 yawe hu sina uri ngo tori ndi mungano wanga ndi shuma naye kana mini just because like yeah music wavo uya u respecta ifa etianteze yanga ndiyo ri una vhathu vho no swika 50 vhuya vhene wa khou vhona mara dzi reaction ndi less than 50 tiko pfesa zwo kuitiana vheno no like apo arani khou vhona video arani sathu like ai ri khou zwivhona zwo ri Queen Poppo hone and o ambara tshina mudzeni tshawe tsha dzikhala khala tshi khou tendelela mara do react hapo do share dzishare nadzo tonga ri adziko mpfusha dzishare adziko mpfusha adziko balance dzishare adziko balance 24 shares ka to 50 something ngari share rikotombela share do dzisera Queen Poppo hone u do ni dzisera gwindi lo fhelelaho kezo mbusi yako dakha Queen Poppo kusumezuri husina fear husina favor ubva cheni ya to thoma thechisa Venrap namsa chi join nga 2010 ubva mathomo nenenge mrau usika zwino top 5 yawe ndi ifhio? Okay, Adolf, Mizo, okay, no, you catch no. Na Davi, na Prefix. Yeah. Okay. Yeah, so mbusi yanga ndi chibuseyo even though you ask obusi wanga nendo toiwana kamwe ndiyo ri ene uyanganne ndi analysis zanga atiko ri zwimango ralo uyanganne ndi fonga ri uko thetshelesesa vhathu vhene a vha ḓivha fhedzi u fhirisa muzika atiko no ri nne ndi thetshelesa muṅwe na muṅwe hafha wa Venrap ne but uyanganne ndi chizisedza after conversation inoni yashu ndisukupfunga ri kana ndikupfunga ri u thetshelesa vhathu vhene a vha ḓivha kana vhene vha tsini naye nga maanḓa u fhirisa u thetshelesa na vhaṅwe vhathu asi zwone? Yeah, ni right. Mlandu azwo khakhea that's when ndi kuto ziyamba atiko ri zwo khakhea tie ndi kuto amba ri uyangaenda zwifisa zwone una vhaṅwe vhane vha ri a thi thetshelesi muthu ndi thetshelesa nṋe muṋe ndi ndoṱhe so a zwo ngo khakhea at all obviously so that's when ndo to vhori ndi zwone ndo zwi gavha uri hai ho muthu tonga ri a thetshelesi havho vhaṅwe o thetshelesa only vhathu vhene a vha ḓivha fhedzi ndo fana musi a khou amba nga nḓila ya amba ngayo cash flow nda zwi gavha hanefho uri utonga ri u thetshelesa vhene vha ḓivha fhedzi mulandu a tshi thetshelesa vhene utonga ri vha tsini naye fhedzi muzika wavho ndi wone wono ṱavhanya u swika kha nṋe ya vhaṅwe ya a i swiki uri vhone havhana vha kona uri vho bvisa dzi track vha ntsendela dzavho cash flow ndi to uri ndi khou thetshelesa Venrap ngo ndi a thetshelesa Venrap ndi a ḓipfa u khou ambi uri hoyu ndi cash flow hoyu ndi nnyi hoyu ndi ya mara vhavha vhane nda vhasa na connection navho vhane vha kona uri vho bvisa track i na musi so ndi vhe ndi nayo. Okay, cool. So comment inwe iri list isina umizo tien vatondi aiko tio tembiwa na rutihi ndi comment yenako va inwe aweko there list ine yavana Davi na Prefix na ene asione kaona ngwe mtingwe ndi mtumti fiba ngasibe ka list nti fiba ngasibe ka list nti ndi mtumti asi nne comment. Okay, ndi mini nati vhathu dzi fene dza shinere dzi ḓivha nga maanḓa ti and then ati ne zori Davi Prefix mini ati dzheni khazwo nṋe ndi vha ndi khou thetshelesa muzika wavho woṱhe uri Davi Prefix mini u kwamba uri mini u ḓivha mini nga Prefix na Davi ene like vha khou sumbedza uri list ine havha na Davi na Prefix at the same time a i nga vhuya vhukuma mara ene a tshi ri a dzheneleli khazwo u kwamba zwifhio?
ndipo generate kwamba ngori vathu ti vadhiamba uri Davi kokopera prefix mini na mini ene ukubona kukopera nekhana chiphiya kokopera uri kuita talent yawe okay cool there you have it Queen Poppo yamba uri Davi akokopera muthu ndi talent yawe yotoima ngoraro tiene ndikumbona zviri tongo kuswera ukomenta kelo tiene ndufio ngadiba onia dazvo tiene ngadiba ndichidifavor muzika wawe ndisambi nafanoni ndikotoseya dzicomment mangere kamzero ndiko domutambira rwimbo rwa tiene ritsi noval kambe ridomutambira rwimbo rwa tiene dzikomenti dziri mini nandikotoseya nyana fanoni ndikubona vamwe vakodhisa vamwe vathu into conversation mumwe uri Ramsey hamudivi avudzisa mushavi Eric Fox uri Ramsey hamudivi Ramsey ndamudiva mara tifi muzika wawo hip hop mara uassociated na hip hop kana Venrap ngene ndile ari kotori ndizone napa ndava ndikuambesanga vathu vane ndadiva zvo vatorapa unless ngandani hamesknn utoimba ti mara Ramsey ndamudiva ndiyamutemba ngamanda mara ndafanaaamba varapa apo elovo ndigwindiwe omukatiene tiana nini okay hola ini ari yamudivi hola mutangeni ari yamudivi rwimbo rwawe kolu arali asarudivi ndikotorotamba less than a minute asarudivi holu rwa tiene then auna taizo tiene kayofera kule zvavudivudhi kolu rwimbo ro tiene muzika akusvika muzika aupfari kanne ubva chakanaka ndasapfi muzika ubaza kufanana kuti ari ndiite so aupfari never tonoamba rwimbo kamusi ndiyarudiva okay rwimbo rwenda kutamba apa ari ndiite so okay rwimbo rwa tiene rupfi auti ya chiramba ndi hela auti ya chiramba nditoba rwimbawo mara ndizvezvo mara arara anepa studio 3 mara yai otenda munhu uri muzika auko yavatuni ndi auti yachiramba matina uyu ndiene auti yachiramba asi kubona kutamba uchinga ndiyamopo ndiene lauti yachiramba nganama finga nama mara ezvo still asikumika sense ngweri ungasive kubona vathu vanosvika 74 reaction dzava dzika 55 like atifesisi uri kuitiyani ingoma 74 dzi 78 mara shesi nadzadzi tusvika na 50 years okay anotaizo ufi muzika watene au kupfara kaQueen Poppo kwatisuri tiene ene ndufiyo ukondiva ndizo zvilavzaya vachikwamba zvone zvori una music une wadzisa kutofiranga kawo saizvo yachilidza Venrap but muzika munji une aulidzisa nga maanḓa ndiwa vathu vari tsini naye ngori hezwi uchibva vaya murumela zviambori uri na vathu vanonga vo tiene vadhiva lengeni ngei vateva vatsini muzika uchibva vaya vakoposela hangeni itela uri Queen Poppo alidze so notarali ndikotoda uri nisvike karadha yaQueen Poppo nditozvidiva zvori muzika ndiyo tosubmita straight up kautosvika kaWhatsApp zvavudivudhi kaQueen Poppo hauna ndemwa downloada ndozvivona nazostreama ndozvivona navangana vaveyo auye kaWhatsApp okay cool so mashudu vuchiro masutha vakori shuko hamudivi na bomo jinkono metro cmg havadivi na ndi kana aritoita kana ai rifire rie okay cool zombe abango qualify jeno zopela nesingofosa Queen Poppo okay ndiambe top 5 angopi top 10 kezo
It's Venrap Late Night Show. Vana zero wafara na hela out ya chilamba. Yo, shots fired. Then like a Venrap Late Night Show. Okay, cool. Things are fire. Tiene, I remember Jenica game as well. And don't worry, doc on the body. Don't go body of God. Aye, Mara, Neido, don't worry, doc on the Yanni. Idoragaza ngori inindini no thethelesa batho bothe ini farani nende do fara hela imwe jamba zori ngoralo ra namba ro agree. Venrap Late Night Show, best collaboration. Oh my God! Vana zero wafara. Okay, cool. So, in a game, if best collaboration, removiza artist taru anga kono pukuzanya volume ka phone usitukutuku kera oyengeza angwengeza Ndozviva. Okay, cool. So ukomfamsi Ndioniva. yeah, rita game ine yari best collabo, so rimpa artist taru zana kodomuimbira huku na taru zenza kudopanga verse unanga mti, so kabararu wabo tomo ukodonanga mti, kabo mbararu ukodonanga mti, so richiri kodoba interesting ndiko zviamba ngauri atichirese vatu vanji nga manda, so idova interesting nga mandesa marai ari ndi denayo lisi yayo. Okay, cool. So okay, ari tomeso ndakutoda imixanyana namusi omtono fi Venrap Late Night Show, best collaboration. omtono fi Robza wa mdiveni. Anafinyi? Robza ni mdivanga manda ene ndo wangu mwamba for studio. Okay, cool. So I don't get the interesting. So ndikotoma kawa tuoneta zibiti ndikomupa vararu ukodochuza mti uri angachuza biti yanyi. So wotoma una DG beats wabra okay wawili una gera beats wavraru una Robza wavuna una Mr Main angachuzanyi kai hit yenera kudebika zvino kavo vatu vana angachuzanyi. Why not on Wakisa Manda Hakesa, man? Come on. Na ifresh and nandi ndiko zozo ndakudochuzanyi nanditozdiwa. I fresh ngauri hava tivote best koida beat ne. Maja zibiti zinei ndiyazifuna. I'm sorry kawa vamwe vatu vote mara DG beat. Ndi mara ndiyafuna uimba nga beat dzavo. Ndi Lampard. Za Lampard DG beat. And then they go from a predictable ngamando yangani, but it's fine. Now this is a bad. Okay, cool. So they beat onanga DG beats. So okay, at the ukuzini. Huku ya zidovia yana. Okay, huku nanga between Meske kanji umunasari. Don't worry. That's not zina ndilao. Ufi Mr. Hooks ka Facebook. So kanji ke lisi asari. Richitambe game. Okay. Mr. Hooks uone kalisi yayo. Mwe ndi mupenyi kayo listi. Ndikotodo tsanga nge pasi. Huku ziko vagai kasosonga yanga nge pasi. Omtono fiko dike wa mdiba. Omtono fi med H wa mdiba. Med H. Ati mdibi ngo. Okay, cool. Are the guys heavyweight. Okay, cool. So wotomo na MSK wabiruna Fizi wabraruna Remzi angananganyi. MSK. I'm reaching out when I feel and a favor. Tiene ambana. Yeah? Don't go when I feel and a favor. Okay, it's fine. It's not a favor. Oh. Okay, cool. So ukwambari Remzi na Fizi vangazidoruga kayo collabo.
Mara. Don't Okay, cool. SK. The reaction adzikomfusha still the reaction dziche pasi badi vatongotarira vavotosvika 90 ngangei. Okay, cool. So that is the verses zvino. Okay, cool. Let's see. King. Okay. Ka verse K. Ka verse tiko todo mupa Racha, tiko todo mupa Adolfo. Vasongofiwa vone. Tiko todo mupa avo. Okay, cool. I wish ndisikomupa Davi mara samo omodida. Okay, ka verse ona Crazy Freezer. Ne? Asa mtu asa mdivi uti osugori timdivi. Yamdiva. Okay, ka verse ona Crazy Freezer. Adovava na Wikidi. Adovava na aritse achikamuronga ngei risongo da Pitori, songo da nge Jozi. Tiene don't kazi comment hapo ari for kazi comment hapo. Okay, Metro SMG ko ndaziko na dzena Metro SMG. Metro SMG Wookid Crazy Freezer. Metro SMG. Yeah. Metro SMG. Okay, cool. Arni vale hela collabo ya we. Venrap Late Night Show, best collaboration. Oh my God! Okay, so ka beats urukotua na DG Beats Lampadi, ka huku urukotua na MSK, ka vese urukotua na Metro CMG. I wish DG Beats H number adzanya beat ngotavanya. Ambe na DG Beats yari 0 uri mpeni beat ngodori Queen Poppo daga show. Asangwara kasikwambari DG Beats adise beat MSK udoita ukwana taidzo ndonamba ndamtexa ngotavanya Metro naye manager woone manager udamba na yapo. Okay, cool. So I think Rosvika magumoni marardo tamba luimbo tiene udova akudzidzanya chipida chopesera risa rituwa so ari tometamba luimbo apa nani Rea number rachirwa Kamera Robert Chifunana. Robert Chifunana. Okay, rido tamba tiene uko namba jana ka chipida chawe rido twanga luimbo runofi Robert Chifunana. Okay, Robert Chifunana kunari kotamba bukati. Uko todo twanga lupiyo Poppo. Kana mana tuwa msidi na MSK. Lufi mini loro. Ndokolesa. Ondokolesa. Okay, cool. Artambe orufi mini abo rona kurwamba. Robert Chifunana nene. Okay, cool. Arite so. Risa je na chipinga. Venrap Late Night Show, Bana Zero Afara na hela out ya Chiramba. Kolo Rimbo, Queen Poppo, Robert Chifunana, Anna Adolfo, ndizone? Yebo. Kolo.
mani utovita arari inini siho nashikani wainakani hake achidipa pati havajaradani ndokakani kanino udziurinda na mumwe wagwakwani nikotenda richiwiswa ngamapfumba vatu mutakaro vana auka zvavana vatu mutakaro umudzini papandama vapanda odikuwa na umudza hanga ndichimavanga It's Venrap, Rea'Nay Show, vana zero wafara na hela out ya chilamba. Kecho tinga nditano zviro raro nitambira Queen Poppo achiri ya dzina madzina udongari Queen Poppo kama dzina ononga orira Rea'Nay wafuna ngamanda asikupfara mara zvinokupfara so hubo kuitani mazina mana futo ngari wafuna badeli ne Queen Poppo ko ululuri rova richifunana okay nendifunesa suzvanga something ndichitoma ndozviamba uri ndo decide uita suzvanga zvisafana zvabanga then ndiyazvitakarira bhadhi uri nyimbo dzanga dzote dzina madzina malapfu unorombo rotofi nditama ngave ndichidhiva nyimbo dzanga inji dzina madzina malapfu manditozvifuna nemunhu. Okay, cool. Zikomentari kozifuna ngamanda ndidzabudisa ndivo maremba abakore ndi lwimbo lwabudisa Zex murangoni abakore Queen Poppo rikolipuwa nalo ndi lwimbo lwabudi ndi nyina sangwangwa mangera sinawo dzeta dzichinjana matoni matomo mubuso honest abakore fire dzikobiyesa ngamanda adova abuya ari hezero nisongwango diskazana tiene ngasho ya murova ndandika dijena ngayo imwe abekori namusi ndotodera ubona ziyabuya bone ndotodera ubona kana ya Queen Poppo ngamanda ndizviya scavage aitori Queen Poppo Scavi Savage abakuri hey ziyabuya ukuri uengage na mumwe mtange obusori eyo ringi ndia Adolf na mara mumwe zvina busori uengage na vatu vavona yo dira ndieni wabo budzisa mtange ndikotozumura dzina mara chichado zori gay comment dira obo budzisangi ntauri asiringi ndimini atotoima asikomuvha atorisumbedza ichito asiringi ichi chitova chitsimbi chotokavisa chanda pedzi zviyadzadza zvanda zvote izvi utovo chipinga chondiya ndiko pedzi ndikobona ndasatupedze nafedza chipinga chondiya hedzi ringi dziyadzadza chanda chote zvitova zviva zvinji atina ringi zamba zori show yaiko vana dzimwe views njisa mamusi araili ringi dzodala moraro rotitolatiwa nga network ya network yodhiyaridzaizisa rarenganyana utoma okay cool okay zikomente ndizabudhu pfite afi zero nsongwangwa ngala mafungo show ya mulova rakatido jina kama tiene jina nikeli apungo rinamberi beri chitwa ngalwimbo lopesela mnone ari ya jina nkalo Queen Poppo ndo domo budzisa mbudziso ne dzitonga dziyakanganyisa nyana edzimbudziso so ndido mutendera nomufa chipinga nyana kanjisa ndichivusa mbudziso so vathu ndivafa chipinga chituku uri vatavanye ufindura as quick as possible mara edzinoni dzitonga dziyakanganyisa nyana so ndido mutendera umbula luvilo raru nyana ngadzo without further to do ya utoma iri mumwe na mumwe unacho
ende tshi dzula tshi khou mutevhelela a nga si tshi xedze ndi mini Ndi murunzi. okay ava o i wana tshi kaitela tshisound okay yo thoma o i wana ri tshi ḓa kha ya vhavhili ya ri hu na vhanna vhararu ndi nṋe na Ngele na muṅwe mungana washu wa vhuraru roṱhe ro wela mulamboni ri tshi bva nṋe na Ngele mavhudzi ashu a vha o nukala uyo muṅwe wa vhuraru ndi ngani a songo nukala mavhudzi Havho vhangana na ini na mungana wanu vhararu ti ini tshi bva ini na Ngele mavhudzi ri vhararu ndi nṋe na Tiene na hoyo muṅwe washu mungana mara hanukala mavhudzi anga ngauri hoyo muṅwe ngo dzhena maḓi ro dzhena roṱhe maḓini hango panga ṱhoho ro dzhena roṱhe chinwi ro rwa chinwi nga ngomu maḓini roṱhe vha sina mavhudzi ya ndi yone phindulo yashu o vha na luvhata okay kha miṅwedzi yashu ya 12 naho to thuseliwa mara ri ḓo ḓi songo murahu na machina no bva muthu a khomba rozipfa karfi ni maoledi ai okay ri tshi khou ya phanḓa hafhanoni kha miṅwedzi yashu yoṱhe ya 12 ndi mifhio ndi mingana ine ya vha na maḓuvha 28 ndi February fhedzi ndi ya ndi muthihi ndi ḓo mutendela thoma to decide phindulo yayo yo fhedzisela. Is that your final answer? No ri kha miṅwedzi yashu ya 12 ti yeah ndi mifhio ine ya vha na ndi mingana i re na maḓuvha a 28 ndi nthihi Denied. zwone yote miṅwedzi ina maḓuvha a 28 and more. I straight forward mbudziso a i loyala yo fhedzisela K Ngele u shave ḓuvha na ḓuvha mara ndebvu dzawe dzi dzula dzi the same. Why? Dzi dzula dzo to ralo. Well, atinadzo mara it's fine. Ari pretend ri ku shave. Okay, Ngele u shave ḓuvha na ḓuvha ti mara ndebvu dzawe dzi dzula dzo to ralo. Yeah. A dzi shave. A shave ndebvu. U khou shave ndebvu ḓuvha na ḓuvha Ngele. Come on, guys. 5. Ngele ko shave ndebvu ḓuvha na ḓuvha ti 2 1. Denied. Okay, Ngele ndi baba u shuma u gera vhathu mavhudzi na dzi ndebvu. Yo mone yo Okay. Dzavha dzo fhele nepo. Okay, so Queen Poppo arali vhathu vha khou ṱoḓa mukwama hone dzi collabo hone dzi event musi hu tshi vho vula ari khou ṱoḓa uri vhathu vha ḓe ka 0 vha ri ḓo mpha dza Queen Poppo, so vhathu vha mukwama nga nḓila ḓe kama tshamba nga collab ya zwi khou fana ndi zwithu and ya ḓivha zwine nda khou amba zwone kha collab. Okay, collaboration ndi badelisa 250 ti 850 ndi ya uri ndi ko 250 only 250. Okay Asiyanga ndi ya uri ndi kono ya studio ndi kono u ta something nyana ti then bathu zwi tshi kha vha vhona ngari u fana na rine ntina ndi upcoming artist vha tshi ndi tshi amba navho vha vhona nga nṋe ndi khou vha ṱongela kana ndi khou vha farisa zwiṅwevho kana ndi khou itisa zwiṅwevho, mara zwino ndi khou ri sia mulaedza uri vhathu vhanzhi vha ḓo ḓivha vha khou zwi pfa vha khou ḓi zwi vhona uri a thi vhi ndi khou ni ṱongela, ndi vha ndi khou lwela uri ndi kone u ya studio ngori nṋe thina studio tshanga ndi to ya studio ndi to ṋamela ende nṋe ndi dzula madakani vho amba ngoho ndi nga si tshavha u zwi amba hafha hune nda dzula hone zwi a konḓa na zwone Ṱhohoyanḓou
ahuna transport zwino heiḽa 250 i ya nkonisa uri nṋe ndi ye studio ndi yo recorder lune vhathu arali nṋe ndi khou humbela 250 ndi khou humbela vha songo vhona unga nṋe ndi khou ngo vhala tshelede kana ndi khou ngo pfuma ndi nga si pfume nga 250 it's just a minor money. Then arali vhathu vha khou ṱoḓa collaboration kha nṋe na u mbuka na u nyaga u ḓivhesa information about my music kana no renga CD ngori i khou ḓo bva zwino nga June vha nga nkwama kha number phone dzi tevhelaho 082 735 8269 kana okay a ḓo to dzi dovha dzo dzi amba 082 735 8269 dzina mutsindo dzi pfala dzina mutsindo edzo dziṅwe dzi kha screen yafho dzina WhatsApp dzedzo dza 082 okay dziṅwe athina dziṅwe nomboro. Oh, okay. So kedzo nomboro afho dza Queen Poppo niko ṱoḓa mukwama for collabo for anything kedzo ndi edzo dzine dza vhafho kha screen U songo to say anything ndi kwamba zwinela na music studio music for the bookings, for collaboration, for everything tshine tshi ḓo vha tshi khou ṱoḓea nomboro ndi dzenedzo khombolo ri founela na vhane tshi khou founela zwiṅwe khombolo ri ni founele zwone vhewe nne na ḓo dzhia phone number zwi vhe zwi music related na business related zwipotent ri foune ri khou ita for dzi collabo kana zwonela na music ngoralo uri on sendela message Queen Poppo private uri zwisi music ndiko blocker kezo okay cool akadrimi zwiṅwe banga nkwama banga searcha Facebook yanga ine ya ri Queen Poppo wa Venrap kana vha dzhene kha Instagram ba ri Queen Poppo ori kana vha dzhene okay kha Instagram ndi at Queen Poppo na kha Twitter ndi at Poppo Queen. Okay, cool. I think zopfala ngoralo tiene ukotofa nga maseyo mara ona taizo comment ngaba bazeli wani Sadiki uri ndi dza WhatsApp guys. Zubia scavi savage abakori hai dzone ndo dzidzhia dza anything ndo dzidzhia head down to gurava kori for anything ndiko dzhia Raul J for anything guys ndiko dzhia ndine uno to ita for anything hai abali chava vakha dikolodo uboniwa after lockdown vakha dikolodo uboniwa after lockdown uambesa rono arikopedza ridodakhala okay Queen Poppo rikolibuwa oda vana rine odzhia tshifhinga chawe data dzawe na tshifhinga tshori ave ready for hei show rikolibuwa nga maanḓa aise phanḓa na music asongo tenda vhana khomu kaṱudza kana vhane vha khou muima phanḓa vha tshi succeeda ngoralo vhathu ndi vhanzhi vhane anga vhashuma navho ndi vhathu vhanzhi vhane vha nga mthusa kho dzhia dzi decision kha u ita zwiṅwe zwa zwithu u fana nne ndi thusa shango ḽoṱhe so as sides okay cool I think ri khou tamba luimbo lwo fhedzisela maipfi ro fhedzisela na uri ene hone COVID-19 i khou mu affecta nga nḓila ḓe ra kona u tamba luimbo ri ḓo vhonana next time COVID i tshi to ṱuwa tshoṱhe. Okay, coronavirus i khou ḓi to affecta sa zwezwi sa musi ni khou vhona ro sokou ḓi dzulela hayani ri si khou performa lune zwa vha zwi khou dzhenisa income na u vha thi yo swika hathu na lockdown album yanga musi yo no fhela mara lockdown ya khou itisa ndi tsha travel ngori nṋe ndi vha ndi khou travel ni tsha studio then zwiṅwe ni nga story i khou vha na ndi problem ngauri u vhuya pfhi ri dzula hayani u vha u khou itela uri ri tsireledze matshilo ashu ngori arali ra choose uri riṋe ri khou ngo performa ra lwala COVID roṱhe zwi amba uri ri ḓo sala u si tshena Queen Poppo. Zwine nda nga to zwi amba ni zwa uri vhathu kha vha dzula hayani sa musi khou ḓi pfhi kha ri dzula hayani vha tsireledzeye ri lwele uri COVID-19 i sa ri affect roṱhe nga shango
zwiṅwe ndi nga tori ndi khou livhuwa nga maanḓa u ḓi wana ndi khou amba na vheiwe hafha nda dovha nda livhuwa na vhathu vhoṱhe vho dzhenaho vha khou ṱalela vhoṱhe ndi vha livhuwa nga maanḓa ndi zwi sumbedza support khulu kha nṋe hezwo zwithu nda dovha nda livhuwa uri nda dovha nda amba uri samusi album yanga i khou ḓo bva ndi khou humbela support ya vhathu ndi khou ṱoḓa support yavho nga maanḓa ende tshi khou ṱoḓa vhathu vha tshi ḓa vha tshi ri Queen Poppo share uri kha ni vha sherele kha WhatsApp sa zwezwi vho dzhia namba phone dzanga dza WhatsApp ndi khou yanga muthu a tshi ḓa a tshi ri kha ni mu sherele album ngori u amba ngo u ya studio zwi khou ḓura anga rengisa nga WhatsApp nene zwazwo rengisa nga WhatsApp ndo no zwi vhona uri zwi na disadvantage iṅwe vho ngori nda to rengisela ngele o to raro ngele kho sendela tiye zwi vhona zwi amba uri ani tsha ḓovha na ani tsha nyimbo dzanu dzi a duma na wani khou duma afini wa shango ḽoṱhe mani sina na peni and that thing is not good ngauri ndi so Queen Poppo ngo ḓi zwi fana dzine ḽa vhuḓi nga maanḓa a ḽina muthu venḓa ḽoṱhe zwine nda nga amba zwone zwori vhathu support yavho ri khou i nyaga nga maanḓa kha vha renge a CD yanga i ḓo wanala online ngauri zwa zwino ara zwa vha zwi khou ḓi konḓa uri vha wane CD online i ḓovha i hone ndi ḓo rengisesa online zwa WhatsApp na ṅwaha thi khou ita zwa WhatsApp ngori ndo zwi vhona zwori ri vha ri khou luza nga WhatsApp muzika wanu wa duma na ḓivha shango ḽoṱhe mara ni siho fhedzi ni sina tshithu na tshithu zwino mara ndi khwine na musi ni songo duma mara na tshithu zwi vha zwi khwine okay cool kha ri nambe ri tshi fhira ngafha It's Venrap, Rea'Nay Show, Bana Zero Afara, na hela out ya Chilamba. Ndiko nitambela Queen Poppo ndokolesa oba na nyapa Queen Poppo ri nambe ri khou muonesa ngorali ndina Meskai Meskai hey ni diva ni vangana madzina aya pimpi utonga ka Queen Poppo na vya na mngana hey dziya vhuya yana dziya vhuya Meskai hey bana basha oro salori ari Meskai Nobody would remescat to Scarecare. That's serious. Okay, Koro. Queen Poppo Golibuardo wanaye futi achi visa project yawe kana album yawe ngoraro. Komra watu tena ngotala zwino arali niko to the for show ni mli yamlova hoitiani nena tiene nendi kutalishiza tiene ngorango atu ibona show cause I to woneka YouTube ni sale ni fori kasho yamlova hoitiani o promise wa vafio mabama na minina zote Queen Poppo Golibuardo wimbo wakuru ndokolesa. It's Venrap, Rea'Nay Show, Bana Zero Afara, na hela out ya Chilamba.